Tariki 31 mweri wa gatatu nirio mirango ya munada uyu yahingirwo kurumirira watho wa thirikari wa kurua na murimu wa COVID-19. Naweza sanitize kwanza. Tutaki maneno ya kuguza hapa ovyo ovyo. Ile presidential directive ya kwamba tusiendelee kuwa na mikutano. Na kwa hivyo ndio naona ni kama leo hatuna watu wamekuja. O wakeri o kiumia niguo gukoragwo na uguri na wendia wa kahua thiini wa thoko ino. Mwendia wa kahua atumaga kilo 9 cia kahua thiko 10 mbere, nake muguri agoka gucagura karia kwenda kugura. Wanachukua hizo samples ndio wakaeze kwenda kufanyia ukaguzi ama wakaeze kufanya ile tunaita quality analysis, ndio ikawapatie sasa uwezo kulingana na ubora wa hiyo kahawa, uwezo wa kuweza kuja kununua kwa soko. No riu thoko ino kuria magana ma kambuni marehete kahua kao, no andu eri mekuo aria mokite kurora kahua karia mekugura. Ndukoragwo na aguri na endia magioka kwendia kahua, koguo tukorwo tumahete platform ya gukorwo makiendia kahua kao, na ona arimi ni makorwo metekiritio guka kwirorera. Kama leo tu ni wafanyikazi wa hapa ndio wako, kwa sababu hatuna auction inayoendelea katika chumba cha mnanda pale chini. Muguri athura kahua karia kwenda acokaga agoka thoko ino kuria munanda wa kahua ukoragwo, na icera ritu kuo nikuo gutumite kuhingurwo. Thiini ni giferi na otiga mugambo wa tha ukirite ki kuonania uria uhuri wa biacara guku bururi-ini uhutitio. Thiini wa nyumba ino nitukwagirwo ni gukorwo na aguri maukite kugura kahua na endia maukite kwendia kahua ka murimi, koguo ni thogori ingiumba ho muthi korwo utikire kuhinge. Utiganu wa mithenya eri engi na tariki 21 mweri wa kana ni ati thiini wa nyumba ino turi haha niho muguri wa kahua na mwendia wa kahua makoragwo maikarite thi. Muthenya wa muthi gutire mundu iguku. Samuel Kamani aratutariria uria wendia wa kahua ukoragwo thiini wa nyumba ino riria kwina aguri na endia a kahua. Giti giki ni kia mwendia wa kahua na ici ni cia assistant yake. Mwendia wa kahua niwe uka kwendia kahua ka murimi haha, na okaga agakora aseteirwo catalog yake such that we no kwendia kuringana na bei iria makiaritie na murimi, koguo aguri nao makorwo mwena uria ungi. No na kuria kuhingio uguo kia kia murimi gia kwaga thoko ya kahua ni kininitwo tondu NCE ni himbiirie mubango mweru wa kwendia na kugura kahua. Tutirehariirie ati no kuhingwo, koguo tutare na plan B for the time being. Koguo ni hindi turageria ku adopt riu plan ingi nigetha kungigakinya gukihingurwo tugikorwo murimi kahua gake gatikirio gatigeikairio uguo atirendio. Tukarudi kwa mtandao na tukaweza kupata application moja pale ambao sasa inatusaidia. Riu kambuni icio 10 cia mabroka handu ha kwirehe nginyagia Nairobi kuria cikugura kahua ka murimi ciratuma mahoya macio kugerera mitambo na makagura kugerera mitambo o iyo. Unapata kahawa yetu kwa juu ya ile ubora wake bado watu wa kule nje bado wanahitaji, kwa sababu bado biashara inaendelea, na hata kama watu wako nyumbani bado wanakunywa kahawa. Na kwa sababu pia hii inatumika kwa kufanya blending, bado unapata demand yake bado iko juu. Murimu wa COVID-19 ni uthararitio ria biashara cirutagwo, na uria gwakia no gwahuria biashara maretha njira njeru cia gutigirira biashara citinagwa, undu uria kuhe murimi mwihoko. Weka ile mambo yako ikipanda uachie hapo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muitiriri wa Wangari.